Kamaru tagin dina bikirau na nomnindo di wingrabi makiru tiro tale ena nona lolo mana kalau merawan di bibu tai ena kila kango nika membeleta na nonda bula na kanu tangan ni bul bina tiko kasobi kenda enda sapota taru tiko mai kali buna babi binaka na bali buna kawai na bali butalanga na nomni sajingo matiko na ibo sala ka kiro banu ni tiko ni sasumi na tiko na taro enda taro na tiko mai bikim ni sa tiko tiko na nomni detox na bali besara ni rumasu ni to masu satiko wat ke kimni ena nomni bubale kena nomni garabitiko ena loma ni vidana singa oni la kudur mutu kina na ben garabingo nda te wuli ko ena bosoi malbal wase tolu ena tiki 19 ke tolu au wili ke weekenda. Happy is the man that findeth wisdom and a man that getteth understanding. Mara u gemni ne kani etiko ni sakune na buku kuni talangana kilka tuguna na bos ni kalau sakalo ngata na tamata sakunya na buku tuku talana bos ni kalau dapat sangra enda na kunya tigo na buku gemni ne kani enda biu si tigo ni kuwa sena ni dua na ka kiro rounding groi kine kiro bali si buana kalau na langi ke dapat bina kan sini kuwa ena buku e votati ko merawani da mai be rongo di tukina ena ka membeleta na non kawina kalwena non bulbul bina ka tulu chisu lo mai meron bula merawa li sara ke na tamata sarawata na el mutua wingara bingo e la petitu kina monturanga o chisu kristo mbal na buku ke na el mutua e non ta undonga ya ti ko na mata ni kornizo na wasi du tikine ruso ul ka bana no bolo paula tu na ko ya be yire sa kazibi era chiu na kai kirisi na kristo na kokuni kalu kena buku ni kalu turang kel mara conclusion ya weekend ni kuwa kila ni rubara rabi wana kalu kalemu ena buku ni ndo sala tiko membaleta na nonda bulbula binaka ni saya leo kristo en seni todoko na bulbula binaka bando tali ke rubambula tiko yani en sing binaka ni kuwa binaka bali sara na gazo etiko na kena votai binaka bali na support tiko mai na channel go sena page ngo bekium ni na turangken marama na support lew tundua kero kere ya bekenda endo baru ngo ya mda masula katiko na bingra bingo senga wala nga ya kerawan ni na wasia sarani ena non do page and dua kakuni dua na tamata ena non do no eviti na biasa iburbura me vota lutu ena bitu tuku sawo siti bani kero tiko bumanda ena matagalini kuwa ena reporte Vada sara membeleta na statistik ni non dalib-libu eviti. Hello? Na wandindike na torne tuku weekend na leo ni bono eviti. Weekend na ngasi ono sangul kabitu na pasende. Sibeti ko na kenra bimbi se sibeti na kenra lebu. Ono sangul kabitu na pasende. Sa lebu sarangaya. Ya inyo na wili lebu. Sandua na crisis dua na lenga lebu satanda do batuna non do bonongo viti na buku ni lebu sivia kaina kairere bakiki nambaleta ni sa tumbu na lebu sivia sa rau sema bata maike na tumbu talenga ni mate wewe kanita kiki na lebu sivia na mate ni uto na mate ni suka na mate ni siama ni yango na mate ni vengu na tibuso wakati alingakina na mati ni wawa oke dera biwe kan tegi tu kina lebu sivia ka ni sa lebu sivia nga indona tamata sa raw ni bondo keda me na bi mati keda ngo ka rerba kisarkina na ya wili ngo malet ngo sabarita gitu ni na bakaraw ni bula tu baki ni bula weekend na lebiti siang ni tau ko tiko lelebu weekend tamati ni sa lebu sivia tu go bibi weekend na turangkan mana merawan inda panan mikina ena sing binani ko so mbek weekend en sakilati ko so weekend en sin kawo isar kena balebu balisa ni sama i wondo tu metigi nondombula na kena satu bulan kena kena bimbi ya kanji nunggu turang kena marama zurbu kena ngone leo ni barong tiko drakana bin tamata mati tiko en buku ni be mate sa tegu me babani en nondombula en buku ni bimbi se overweight obesity sa lebu sibia na yango nyore dengan kimlebu sana kila usa bakila ni saliu sa sen di baka na ken na liu sando tani go saliu mai sana ngo ndo remind te weekend so itu kono weekend sibia na kimlebu yo etiko na ken ibabarau ni ken lebu
ne raun in the kila ni sa lebu sibietiko na yangonda. Iyo. Itiko indo na warau na tan itiko na BMI chat na BMI chat ka Dama nambal ni BMI na body mass index Okay. na nonro windindi tek na balabu ni na kimbala watike na kimbimbi mero endondo no mero balance mero biro raw kebaka wili lebu tiko kembal bale sa singi biro raw na kimbimbi ke na kimbalabu baletare na no musui na lebu ni biera ni turno musui ke na kimbalabu tiko nga na kena bakarondono keni balbale ni mbuli ko na kalau na structure ni ngom na shin ngom chunga na bimbi metora wala nga ndor mo kan sa overweight na mo ka chunga specific na bimbi metora 2 tan se 1.5 na kena bimbi ya tiko na kena ibara maroni kila na ni sambi tiko sa overweight o kila na kena result ni bekango sando musimin anduru musinan daku baletanan bingo ano ba madar balile ne kena fika ngor no da ani taga ni raw ni na matata weekend raw ni na kaba we gonna tawro na ke mumbimbi okay ngodo na maths lela tawro na ke mumbimbi tawro talanga na ke mumbalabu multiply by 2 tawro na ke mumbalabu baka ruo taga na ke mumbalabu ngai mbiuta ena ruku ni ke mumbimbi divide tekiraw ke mumbimbi divide takaya na ke mumbalabu ena sulia na no BMI so turmanta kebaka na ke mumbimbi vitu sangabulu sambiu de kitigo ngor na chati ke vitu sangabulu ne ke mumbimbi na ke mumbalabu 1.75 ni multiply by 2 divide by 70 is 22.9 okay na no BMI kebaka below 18.5 no BMI ni sa divide taki ina rechi ko na chat na chat kesa 18.5 na no BMI iko sa underweight tiko kebaka 18.5 by 24.9 ya sa normal sistalo 18.5 kina rosa mo kabapo hindi diwa ya normal sartinga na ke no BMI normalyo ya normal sen don binakato na kim ni bimbi raw tiko na kim bimbi watana batkana kim balab na rosang hulka 5 kina rosang hulka 2.2 sa overweight kaya baka tul sa nga bulu lako dake o sa obese sa sibya na kemubi kasa doon na oda lebu sa na dakabaya kina na numusui kwa turti ko na kemumbimbi ya me tukuni nga baka rawa na fika toko ngorita ke na kemumbimbi divide by na no kemubalabu squared seng ni by 2 squared kembali ona multiply taka wakati ki ko yang kaya baka 1.5 multiply by 1.5 sing multiply by 2 ya kaya me bandon tanga na kaya na kaya matata weekenda ka na binaka mo kata na numbia mai baka tigiko no talangan na linumbu bale meraw ni kilaitiko endo nutiko na numbi se na waswasa tapa ikutiko kina weekend sando na numutunga ambret ni datu na spesifika na niango sa normal se sando nutu ya weekenda iya ena tampani bula burbur todo ko ke baka sing biro ro na ke mumbi bateke na ke mbalabu iko sababu netiko endo na oda kina ngumu Ngoin dona ka turun kena mana masa zabutuna nonda Pasifika ila Amerika lenga saranga kina na tambala nimbula ena kena sangai me control taki na nonda mbula na kenda na nonda weight na kenda bimbi ka ukila babin bina gabi ena visa so weekenda enda kawai weekenda enda sa wakila ni libu nengonda ngoin dona kawai ukila ni da bina kata ukenda we just desperately need to lose weight kenda kete o babin bina kani kuwa ni tagani na utina elmo sarawan inda na elmo tuta ka sarawan inda kila na kila kango na rawa za babiao mo balutuka na kingu bimbi dona ngandri le mana bunilo manta mentadara walutuka na kenda bimbi
Iya enda siang itu ni kela menda bakador bakadaba. Karena buku ni tuk ni ko ni takani enda na ba rarama taki bagalai ena buku ni zabe bakabono tiko na nonta lebu sibia. Na kenda lebu pada watau taki tu ngana lebu na mate ko sabi to bitu na ngo na biggest contribution ya na kainda biuta tiko ena ngusundango na kainda kanya tiko na kainda kanya na kainda ngunu barang ke menyebi kani sa bos tu mikira na bos tu kalu ko embuli ko embuli au sendo ngunu sendo kana sendo ngunu se rabangando kita kan ngome barong rote kina kalu kan mamale turang kan manama tiko naka barong rote kina na kalu ena ngunu kena kana sengni raw ninda kalbo Italia ninda lotu tiko turang kan marambi kende nda lotu weekend nda sengi lotu ngone bakasal ni lo mabiko nona na kalu sendo kana tiko sendo ngunu do kita ngo me barong rote kina kalu nange to somo tiko na biosei nange wasi tiko na zaba so tina kakana kene ngunu kena we katale so enda bukan dorn mata ko barong rote kina kalu not everything we do turang kan marama that is righteous ko barong tekina na kalu na obesity sana lebu sibia ngo nangoni sala bakador na yango merani tango maki kokina me baru teki ko ena basing ni lenga sember mai satu meliu men rauni marroi na kakana kena yang ni kakana iku kania ena yangomu deo na ngandrevan dono ngona me muri kana bongoni sale ba marroi kina na yango sai ko me buki me uro me koya ko bak tumburu chiko na kenda mimbi ka ba lebu teki kenda tiko ya na uro kedingori adu tiko ena ngona enda engangi kina na kenda na kakana kenda bite ngusunda wasi chiko batolu na carbohydrates na protein kina fat to kenda na tolu na wasi ni kakana ngo endo ngandre valeu tiko na carbohydrates belatang go isule chiko na ingu kina yangomu mera ni takava kina veting ni yangomu no ngada kede na takava renda kava na energy sule chiko na power na kokoa mera ni takava kina na takava kebaka salelai na kokoa ena molmolu menangom na sing takava na kanoni tabi karena carbohydrates se kwan mateni wasi ko ngamai wana kakana itumbu may vanangele go na plant based foods ya ninda may baka yang atakaya pakatalang kina na fat kina protein ke baka sa vangata kana yang na kaingan reba may virtu na tola wasi go na kena bo ke chiko na dada ko kedea enali marro tu na yango marro na yango ka keba kai sivya sara elaku tiko ya ni kasing biro tiko kena no vangata kana yango ena lebu ki kede ngo me uro tolu na wasi ni kakana ngor to na lebu ki kede me uro ni rede chiko ngori bana chate lore chikani ngori ni na digestion of carbohydrates ko na wasi lebu ni kakana ndakania ni sangangi lebu ki me glucose oti erona bono bangata kikina me bangata na vida na ua na no mudaka tiko ni sember na ngoni karo taraba immediate energy o check en karua ele maroi ke bakai oba le maroi ena no muliva ke na no masela ena form ana glycogen iya misali maroi na kakana ena liva ya sana chuko na glycogen in the form of glycogen kama mali wase rua na ingo muko sana fikata ko okay rone waswasi ndua melako me bangetaki na kena fuel sena kokawa me fuel tagi ko chiko me to na no ni kana taraba wat kena kerua melistoa wena liva as glycogen ngo me baka no mu backup ke baka to na kaya do basuri mo vivi semo bangataka ba totolo nengu endo ndreti mai vana no muliva se vana no masela na glycogen ya merawa ni sulene ingu batotolo vana ngomo do anu taru sistelo ndo basam tangan yoke ndakana bango ntamanika na ndakava mountain saranga yo bala bana liva ni ngada lele to mo sini ngada lebu sara
Nasama na nona capacity ko ya bas total gitu si cunga na limit ni nona storage. Chiko nga na lebu ni glycogen era ni marro na liver sai ko ndo chiko bima mana kilo 500 grams. 500 grams. Na glycogen era ni stotaka. Okay. Yang kasawa ba ya sanang gila ko ni vana masiala meli marro kina na immediate backup ni glycogen. Nona tosto ya kemni ni adipose tissue lago saranga ko ya. Mele stote kina as fat. So kesa sibiana kau kania lele na numu bangkaka oro na excess ngo ko lang mena liba bati kina numu banga taki na sigini kuwa numu energy oro ngo sa tonggor na chati ni rau senga ni banga taki rawa rau chini tale en bi bizi ko niang na masel rukuni kulin yangomu adipose tissue da rukuni kulin yangomu erle maro riki na urungo na rezembe kana kani tamba ni kena salito na uro ya. Brother tu indana ka indu na adipose tissue mai wana liver kina muscles na adipose tissue sengni yala ni na levu ni uro rani bi. Roda turang kan maram bimbi ngo 500 raw ngana gram. Ko rawa ni maroro na liver. Yo na adipose tissue se na kulinyango mo ko rukuni kulinyango mo ko unlimited. Lagu saranga unlimited na rawa ni sa lebu tinga mai na uro na ngomu sa sisi na ikede morto na liver na masela ya na ngomu sa na bulia na wa cells mera ni tawa ya nikina na uro ko sara vac system mengo ko over chikumai ko ya ke bakaenda senga ni lewa baka binaka na nonda kana kena nonda bula ena tumbutingan na kenda bimbi ka nungu masu ni romasu ni narawi kenda ena buku ni koko ni kelo merawa ninda wakai rauta kana nonda kana kinonda munu kinonda bula rarampak Orang kata kami kan turang kan mana mendona kau yang kata mulai betani ko ni biosi tratiga sistelo over samtaka okenda ili wasindo na rumure na mutkai esindo mutka tamata ke tombali Oti asang itu nambasi. We hardly can afford a car. Mbasi nganda bondo kina. Nangona lang kina. But iliw sara sindo. Na bondo ko singana tumbal. Tumbal may Indonesia na Indonesia. Nandona bonua kina nandona bonua. E singa ni tubi kina na mating ko iliw ngo. Sabol everything is done for us. Sab-saba washing machine. Dali buli-bulin da tumbal razizi na ngone. Sa food pass na ngone sala. Iliw seba ngo zur na ngakil na tapos. E singa tunindo na ka na kami bato kay tungo na liw-liw. Mbalete iliw ngo sarang sanda tungo. Kake sarang weekenda. Dato kati on nga na liw-liw. Lang may sasing na liw tumbuka. Na guess do na zaka liw na liw zaka mbuka. Wikim ni na turang kira mo ni donia na ngauna ya. Enta na raw ni relate na wan din ta. Natutol ni bisa ni ngunero nga. Sa lega tuna ngauna kilati ko na tebor na issue ngo kem ni kani na kami mbaleta na nonda mula. Ni rawa bua me takete takana kenda kakana menta kaku di baroro takina kelo ndanda ko juga na tubi mate mate ni na singa tu di baroro takana kelo na kakana nda kania ami takani rawa ni nambuli ya istalo indare dati ko na chat biutek chukeni kori gor mbalet kamandangan kakana bulbula kete ikorani kania tu na kakana bulbula oleh beliau sibianga baleta ni sibe chuka na bakarau ni kaiko kania ni beroro batekina kaiko lakaba sibe tu ka ena lebuki nga meuro kakana bulambula sesianga ena lebuki nga meuro kakeva ka o sana kita ke yo mukunikana merawani lutu nangongo niko salolo na yangomu ni waraka chung nakakan melakan sa singila ko ni o ko sana buki verto na urongo me bakama merawani sulebi ko na kokowa ka iya ndona ngoni sala ni baka lutu yang ndona ngoni sala ba lutu yang ya turang kan marama ndona ka ndona mendana kawai tikina kiro bin katam kiro no varita ni ko bi kemini na la ko zuru chuna detox na rida ni everything your body need is given by the juice we don't need much food to survive a day. We're eating unnecessarily. And the kana nga when we don't need it. Ya no na chat gorira sambi to kani kine your body is designed
to adapt and thrive. You don't bring it food kona adapt nga. Sambi to na kalau na storage ngori ni yang ona buno sambi to kina urung ngori. Kyo se ni kana ena la komena kau ambul kina maya ya dona kasa tako situnggu. Na ngaro zani lo manta kina nonda kusima. Ya do ya na kau ni bal da. Ko satarati ko na yang na nonda bulat turang kina malam. Ona reza na mboto ni chate abola itu kina. Fuel it wisely and live healthily. Okay? Eat to the glory of God. Kana kina kaya baro rote kuni kana me taon kite muturangin marama kana me baro rote kina na kaluban bimbi na non delibu gondor contribution bagasamda kani wasi stalo ya na late eating in the night we don't need that stalo sada nanu na kaya takania na lewni kaya takania kina ngau na enda kania kina goke de erauni bakabuna na non delibu sibia. Right. Yang dari itu cungori na chat ni carbohydrates kena gangi kwa tarabang ko na digestion of simple carbohydrates chungo na matanggali kakana kwa baka ruota ka na kena raw ni lembaro na kemu meuro sai kwa na warer bagsara sai kwa na simple carbohydrates simple carbohydrates ko na may bana kakana gangi keda nga baka na suka na palau bula kena mandre bula na loli na katelanga kina na rice bula keda na kakanango totolo na kena gangi mebuki mesuka me to sobani lo maninra ya baka iseng ni baka yang ataki baka totolo na koko sambiweni ya ena totol talang ana kena 5 euro. Turang kena mana nano au satawa nano vidana ngon lala ibat kichina ratu. Ratu kan itu menggo so na matanggali jelly se da bula dam nangoni busay musun na kango sa santa guys. Matanggali loli sa menangon loloma. Kena bi matanggali. Ya enda ka tu meden da kawita gira nangone. Dabi nakat mermaro nangone kende dabi na seni kilacho na kalita ka yangon right? Iya. Ya sa babu na saratinga na kena taso vasibia na suka ena lomania ngon nangone. Sa bamato tektik maya na nirsingon ni tumbu dai mai na rona kana rani yado. Mata na liblib sibia kena kerua na matini suka. Matini suka. Iya. Tore dati ko na chat ngor ni ngangi ni simple carbohydrates ni sa ngangi batotolo sa le sowara ni na glucose na lomani sal ninra. Babu na tumbu basuri ni suka ena lomani sal ninra ka soba may bayaw na insulin may na pancreas sangeli wanga taki me kokowa ka wanga taki talinga me marroy ka ken balbale ninda kanya nakakanango simple carbohydrates batotolo taka na kena buki na suka me na glucose me uro ken karo batotolo taka no mu viakana kembali kuna viakana vitar tara vitunga na no mukana ke kau kanyichi ko nakakanang gangi may na waini ngunu kami da nga na no mu viakana ya ino skinal yango mu ni binakatana yango me energy sa confuse na yango mu ro da kemi viakana nakata ka bana ikana kanango simple carbohydrate nyo ngunu bo so kanya na suka se loli ngunu ba mekana loli ngoni ano na beauty so na loli ana ngona sa skinal bu amit kuno bu nalenga sa mengo sa spike lagi na suka dabang kita ka na insulin sangai soba mai mena pancreas soba mai me reduce tak klan kaya do na ni soba mai ben kila ko ni salenga na yango ni soba mai bali bo insulin lutu na suka bagan dua bele zero sa na suka lutu saranga lebu na ngon do lutu gina rembo mal umbale saranga na kana spike lake na suka ni ngonra ya ronga ke ni bekani nangon li stoki na totoba tanga ke na kendua ya tigo na short term storage ko na glycogen li stoke na liver sanga tigo ko na long term storage na fat. The more we do it the more we get bigger ningo ni sa kila ke ni bekani na kanga ke robet ko na tingo when you eat more than what you need your body will store it as fat so meron ni balutiango kongo mezi balilai kongo mezengo balilai bakalebu na kakana may na siniken balbala me value mo kan value ya me osa increase taka na numumil into more plant based and cut off processed food ronga na lutu ngamay automatically na ngom na kakanan ron raw chukukina na
na costa sena yambia kona sui ni kakana ndrau kede fruits and vegetables katalanga kina na seeds na nuts na grains tiko pati kina yambia kwa yani ndakanya yani ember na kena sire kina kakana ya meturi na suka na energy ko chiko kina medhur kina ndra baleta na yambia chiko kina ela baka mamauta kikenda talanga batawana batotolo na ketenda na kakana mena mawere kukai chiko ke ya na kakana ngangi kena wainingunu kam kena go sa suka rautu ya ngizureni lama elebungani kala kaini na singi bakilana kitimu na sinai salah kula na tuku kondo baku tena lomani yango metuku na mai au sarota au sama mau se au sabia kana ortone tuku ya orto sa vakamer tu sa wondi na norto daka ena wanda balet kenda sa badala na kakanangangi kena wainingunu kam kamil kenda bita kedi chukaingo ya baka endo na ngon na lomani bubale kweseng ni baka tabulizi me baro roko mendo baro romo ya ando ka bimbi kemni beka ni tuna no bos ngelo bata tabulizi ngon sal dundun ngasi mai konsin la hotel mikine yang ngoni sini bata tabulizi lalanga ko sana zakabatunga mitikila ko ya zakabago sini dundu bikina sa bata tabulizi enda sa sulibwa na specia me ba doronga na lomana ni tumbu de kana ngoningo le balenga na nambula mbali na judgment ni bonwa mikila ko na kene yale al nabuno me zabokina na nambula mai biru nanga siko sa nikila niko sa kuni tu ya tanana ka ya tu lomanda kemni be kani tiko talanga na bikango ko signal taga bikenda sa zengo you don't need food ngono beka beauty tu na kalu en non vi mbuli vi bakrumbita kena ya misitalo yo natarungo weekenda enda vina katemenda valutu yango nitaganin sava mada nin satura rawaya keba ka ube valutu yango what is the most simple thing and we kake de kiru sava madal tango sistalo meza kabana tamata ya me virau na nona kana kena ka nona vaka na bola tambu itu kun kenda menda kana maina mbuno ni andenda keba ka enda seng ni mbuno tiko kenda ena seng ni rawa ninda bulu vinaka enda ngi kana tiko ya sa seng ni biro raw na nonta kana kena nonta vaka ndono bono etigo na bosni kalu stalo etigo na bango vela tibumbe kan tu ni ko seng ni zaka seng ni ndon mekan seng ni kan bambala me baton lagi na tamata ni tamata budisa baca non lolo mana kalu we eat to live and to work, we are meant to move and do things na lesi sampai tu maina kalu maina batikibu tukuni taltinga na baktigu no wasi tul tiginetin kadiwa oke na menda kana maina buno ni andrenta ke bakanda singin buno sing dundon menda kana me bakatu kunci kuna biala latibo ya ko sing ni daka ko me kunikana ya itu anak lesi ni bula imbito tu na kalu ya sin totongi kemni ne bekani ya no buku ke no lo mana kalu balatan ni kila ko ni na yazo ngona sana yazo wana tamata na ko no ni bol dai tu wa ko sana vina kata mezem sana zakabo ko sonaka mena zengu kina mena bakan daro ya ni lesi ni kalu ke ko vina kata mombul vina ka mombuno chiko kanya itu na kiamka kan nambuno bas na bol dala ko mingo ngoza kaina zakabo ko ya we are continually reminded kemni we kanya non lo mana kalu do tale naka Awin kata manda nangauna go kerawan ni kilometin ci gona baga sama go na stress. Sister mo di ba madal man dikin? Na madinde kisa kuneta lang ani loma oda kay na na oda bakabun na talinga na ken na nanda liblib sibia bambimbi beken na marama. Na lebu ni kain darin lele na kanda kania da lebu na kain da kaba ya ninda sada mendo na rakini bula dona bakini bula tol sanga bulu basanga bulu sambini ngamai na uro sena na kendambi satu mutiko nga
baleta tingo na stress. Nonda senga na bading weekend sa receive na osos nonda vakasama kina vei tartara vinika itu menda takava sala kutu kina nonda vakasama na ngonda santa takava tu ngana tai vakacina sing do nangono menda ving dina kina nonda vakasama kina ngonda koya ngo na matanggal tu bakini bulan go rauni babu na talaga na kena marroi na uro ena ngonda balata ikombita na yango venando na survival mode ni sabakila chiko na yango laku durum chiko na ngon rendre ka sabi tartara bitu na basing ni ngon rendre na yango sana marroya na uro membaleta na basing ni mataka baleta ko kemene bekan turangal mara mongo dari tutu bimbi ni tagani ndo to na point di bimbi sangi pa matal tagana ni to naya balni sa stress na mara mongo senga ni bukei pensa turang langa menda mezemo ya wendua ukila sotale tu weekend na turang gona kandina le weekend na turang tambiani enda do wa wele taka enda no masasa ka le una kanda sa ko tamai bulbul na sakawa nonda taka enda technically appear na tibale they have done more work and because they do it every day and there's no one to help na stress lang may nonda basama salah usali paile. Let's not get it wrong. So we can determine sa sibi ano muka na kaya na rin na ragong nika na they don't eat much. Okay? But it is their stress na yung ra na we kanabali sa kanabali bu the body sa tungo ko misto ta kaya matikila ko na toy much sa tungo stress is dangerous. Okay? So sa sembito ko na survival mode baka mamal ta chigo sista loya. Sto ta sa ko na fet. So when do na kaya ba bu na sa nga na marama turang talanga ocho chini mode tunga na kamera da kava ena lo mani bale na besinga na maram ken kemina turanga ni running ngol ngama ni round din ni pakadeng bale ni kila ni na yan ramai sana buta tuna kakana sa sama gitu na bale sa saba tuna isulu na marama sianga meda kava kitu na bengare bengo na baka sama sa tubu ya asa singding raukina yo turang marama ena sona bu bale. It's the other way around. Okay? Tangan talanga stress. Weekend talanga na matingo sini go zaka mai vikal ako rumah stress and the sabi diet and yaba bala saksenga sa liu nga may nayang. Go do ka vinaka ko ya ko bimbiki na meraw ni dando suka na taka mendo ndo na nandangaw na bata na bubale mendo vital no. Yang go na smart ni teboro. Ngona nga enda ka gondo distress so kenda na talbon. Swipe, scroll. Ya, na distress bina katundo ya mentra. Toro nang una, mentra luto na kabin, da vital no. Biu manda na talbon na kakenda vital no babu bali. Sa may tiniti ko na pamazala ni ka membaleta na nonda levu na kenda levu pamazala rara sara kero sa vital no takatiga niya kenda and virungo ditukina na sini kuwa stop the cost. Dona cost lewu na processed food. Dona cost lewu ninda senga nindo ya bawala nitaka ni rawa ninda na politiko ena vi kaungo. Ena kalatia na wase lima na tikini rosang bukarua itu kunitiko ikia na buoni ala tambo. Kan do tiko beira na tiko malua sena yala malua kan babalangi chiko na temperance. Temperance. Saya kuengo na nomu rani nambula bakai bakarau self control. Saya bakarau tanah kaki dengan moderation. Na temperance ngo buat chukini ala tambo. Kenda kede sianga bikenda na kuku amenda rawa ini bakarau tak na nonda kana, nonda vaka, nonda ngunu, nonda bula raramba. Ni sama itiko na ala tambo ni kalau na nonda bula, indua na buang go na lurai. Na nonda bola. Bakai bakarau na kakeventa vakava. Kaenda kania na ngona enda kana kina na lebu ni kaenda kania ina kaenda ngunuwa na senge ni nda bula tunga babitalia kana babitalia en na alo tambo ni kalo en batura nga weekenda na ka mai bakana bos ni kalo en na bula kina. Ka weekenda kiro we bakal nganga taki menda masuta bakalevo na kalo na nona koko na yala tambo ba koko tekenda menda bakam na loma ni kalo merak ni ndambulo binaka na lesi tu membela nonda bulu binaka tu na bosa ni kalo
ena raungan ita kaba ena buku Yesus Kristo ni sama itiko koya ena lo mantang. Amen. Kristina sta hupo gloria. Saro tame tu kuna bango na kalu berton ti sepeli. Ena na bambula endo na tu matea. Sa zurumi alo berbela tu taron ti sepeli. Kita usakabang kita usangam kita utakabang kesinau tu na Yesus kongo raungan na lolo. Kena mas-masu nyo salah zurumi ti kuna lolo ya na nung biwabi na katakan na nung bula. Salawata na masu. And successful nano mo sasanga ni rumasu sa tiko yani kibe komunike na lubu ni kalo ni lago rumatiko kero sa masu lagi komunike de tiko na bikau ni lago rumatiko ni narawa ni sotabi kenda na kalo na non loloma kena kila kango kena lom non do bubale membala tan robi singin binagatal nga na lubenda ena bi singin mataka ni modi to manda wa modi italiani bi komunike de binaka na wali sara ni kalungan sa tiko binaka. Mode.